Nocturnal Visit. MoiDev. Made by MoiDev and activate Windows. Go to setting to activate the Windows. Nocturnal Visit. We're gonna visit. What the fuck is that? Am I ready to leave? Leave for what? When the cursor turns red, you can interact by pressing E. Okay. Well, yeah, I'm out. Should check my laptop. Oh, spooky haunted house. There's no normal hall. It's back to zero when I'm spookiness. Many killers, yeah, mysterious appearance after visit. Return from it. We might not. Yeah, gotta go out with this shit. Ibisit sa bugok eh. Yeah. Oh, that's so fucking loud. Hello. Di po ako nandito para na makipag-away. Di po ako nandito para makipag-away. Titwood. Nice bike. Nice chair. Who's here? Hey. Yawa ka uga ba ni? Wala na dyan ka puyo dere. CR pa lang. Laundry pa lang. Halatang ga siya buong gagawin. Gapuyo dere. Lock na pod. Na. Grabe ka limdo dere. Uy, yawa. Ang salaga din mo. Some leftovers. Para patay dere siya ba? Yawa. Ang salaga din mo. This stuff. Yawa. 2D kayo. Basurahan dere. Kinsa ang butangan. Ulo. Surahan dere. Doesn't seem edible. Klaro anak. Magta 10 years nang gapuya dere. Di pa ako nandito para magipag-away. Mahatik ta. Uy. Wow! Nakulbaan ko. I got scared. So much. Hello? Night coffee bago lang oh. Nadi gapuya dere. Klaro kayo. Investigator ko sa una. Gapuya dere. Init pang kape. Oh yeah. Oh, the fuck ano to? Here's a fucking teddy bear. Alugulong nga. Uy, what a key. Garage key. Garage key. Ito na ito garage. Grabe ambak eh. Hapit balik. Garage. Uy, yawa. Dato yatang garage yung saba man. Dali. Yawa, wa iligid eh. Gikan kawatan. Gikan kawatan no, wa iligid. Dugay na kawatan. Yawa. Pistik, gawanan ako. Stranger Things rin kalit. Dari day. Yan visit mo dali. Mawawa na dito dito. Nawawa mo na. Ano sabi? That just feeling abandoned overall. 10 minutes I am starting to feel overwhelmed. Environment, I've heard so many noises. Feeling like if something just watching me. Getting this place was a complete mistake. Someone's talking to me. The door is locked. I'm screwed. Something's coming from the basement. Grabe Samsung J2 Prime pa man. Dahil ako pakya ng telephone sa taas. Dere. Living the life na dere. Diyan bisita dere gikan. Sa Conjuring man. Please ayaw pag jumpscare. Butan ko na tao. Idkaluwag ko. Di mo na makatawa. Nalipay ko ani.
What the fuck you laughing? Nayawa na may jumpscare sa likod. Did the back door just open? Klaro na. Are you blind? Yeah. Ambak ka na eh. Di maadlok mo hugno ba? Oo. Unsa kay ito nakuha na labi? What the fuck is that? Yawa eh. Bullshit. Kuya pa na siya lang. Or game ends.